değerli büyüğümüz Aytmatov'un dediği gibi mankutlaşmamamız için kendi özümüze, kültürümüze sahip çıkacağız. Bu anlamda Manas da bu işin merkezi olacak. Çok yeni bölümlerle, çok yeni enstitülerle gelecekte Orta Asya'nın ve Türk dünyasının merkezi durumunda olacağını ifade edeyim. Hepiniz hoş geldiniz aramıza. Sizi her zaman bekliyoruz. Kapılarımız her zaman size açık olacaktır. Sağ olun, var olun. Бұл салт, салбурун салты албетте ең байырғы жекеле кыргыз ел эмес, бүтүндөй түрк элдеринин турмушундагы, коомдук турмушундагы жана маданиятындагы эң маанилүү нерселерден болуп саналган. Манас дастанында бекеринен айтылбайт, ит агытып куш салып деп салбурундун ошол эмесин коомдук турмуштагы ролун, маанисин дайыма баса көрсөтүп келген. Жана ошондуктан бул ишти мындан ары дагы жакшынакай өрчүтүп, ушу коомчулугубузга дагы кеңири тааныктанга аракет кылышыбыз керек. Улуттук өнөрүбүздү өркүндөтүп, бизди ушул жерге чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат. Өркүндөтүп, ушул өстүрүп, салымыңыздарды кошуп, алдыга койгон максаттарыбызды биз дагы жогорулатып, жакшы иш-чараларды өткөрөлү. Жылда ушул жерге чакырасыңар. Sizlerge çok rahmat.